Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, breaking news zigezweho aka kanya, n'ibiki rero bigezweho aka kanya. Intambara irakomeye, intambara yabaye amagasa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu birakomeye. 23 intambara yayibanye amagasa, intambara yakomeye cyane ku buryo ibyo kuvuga ko bacunga abaturage babishyize ku ruhande, bariruka basubira inyuma ariko nta kureba inyuma. Ibi bintu biragarukira he? Ibi bintu biratanga iki? FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi, abajepe b'abahibo mu isura nshya y'ingabo zimwe zafashe Maduro, barakubita umuhisi n'umugenzi nta kubabarira. 23 nayo yayabangiye ingata, ayiwe kibuno mamaguru. 23 iriruka nta kureba inyuma, yataye abaturage. Uduce yari maze iminsi ifashe yasubiye inyuma. Ubu ngubu intambara igeze he? Turabigarukaho muri aya makuru, ntujye kure. Abofisiye 108 bari mu karere ka Musanze mu gihugu cy'u Rwanda bari gukorayo iki? Baturutse mu bihe bihugu? Uratungurwa. Igihugu kimwe gikomeye gihanganye n'u Rwanda cyaturutsemo abofisiye benshi baje kwigira ku Rwanda. Mana tabara! Ese baje kwiga cyangwa ni abatasi? Ibyo nabyo turabigarukaho muri aya makuru, ni mujye kure. Turabigarukaho mu kanya gatoya cyane. Iyemwe murebe niba mwarakoze subscribe kugira ngo uko amakuru nkaya yihutirwa atugezeho namwe tuyabagezeho 5 kuri 5. Mbafate akaboko mbajyane ku mbuga y'urugamba hakurya muri Repubulika ya Kongo. Birakomeye cyane. 23 irirukanka kibuno mamaguru, yayabangiye ingata ariko bari kuyirasa bikomeye. Doroni zikomeye za FARDC n'izindi ngabo bifatanyije, ibifaru, imbunda karaha butaka zirimo ziravuza ubuhuha. Ni nyuma yuko 23 ifashe uduce dukomeye harimo Mikenke, Gakenke ndetse n'iminsi ishize barwanira ku musozi wa Minembwe. Uyu munsi aya masaha ibintu birakomeye. 23 barimo barayurudukana. Mikenke yamaze kuyijugunya, yewe nta nicyo yatwaye nukwirukanka gusa, n'abaturage yabasize kandi aribo ishinzwe kurinda. Birakomeye cyane. Abasirikare ba 23 barimo barakiza amagara yabo. Yego niko bimeze. Iyo amagara ajugunywe hejuru buri wese asamaye. Igihugu cya Kongo ndetse na Felix Antoine Tshisekedi barimo barayirasa namwe nambabazi, barimo barayikubita namwe, kuyikubita nk'umwana batabyaye. Nibyo koko ngo utarakubitwa utaranigwa garamye ngagira ngo ijuru riri hafi. 23 iri hasi ku butaka. Felix Antoine Tshisekedi arimo ayiri kwijosi, arimo arayifuruza bikomeye cyane. Sultani Makenga mu bwoba bwinshi bwo gutakaza ibice yamaze kwigarurira, harimo n'ikibaya cya Rubaya, umujyi wa Goma, agasubira mu Birunga. Birakomeye cyane. Ibihugu bikomeye ndetse bifite ubushobozi bukomeye birimo birarwana muri iyi ntambara. Ingabo z'Abarusiya zikomeye cyane. Ingabo z'Abarusiya zirimo zirarwana ku ruhande rwa 23 ariko nazo ziri kwirukanka cyane. Nta buhumekero bari kuziha. 23
nyuma yo kwakira abarwanyi b'Abarusiya abacanshuro b'Abarusiya bakirijwe umuriro ukomeye cyane. Mbese ibihugu bibiri birahanganye, Colombia n'Uburusiya. Abacanshuro b'Abarusiya bari kurwana ku ruhande rwa M23, abacanshuro bo muri Colombia bakarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mbese barimo barakozanyaho kakahava. Ibifaru 7 nibyo bimaze gutwikwa na droni za M23 uko bigaragara muri aya masaha. Intambara irimo irahosha. Ingabo z'Abarundi, Wazalendo, FDLR, iza leta ndetse n'abajenerali b'abahibu basa naho bacishije gake muri aya masaha, ariko kuva isaha y'isa 3 kugeza muri aya masaha y'isa 8 ingabo z'Abarundi zirukankanye umutwe ukomeye cyane watwirwaneho, babishe bikomeye cyane. Mu kanya gato turaza tubabwira bamwe mu bahitanywe na droni zikomeye za FARDC ndetse bakomeye muri uyu mutwe ukomeye cyane wa M23. Birakomeye cyane, Mana tabara, abasenga ni musenge. Byakomeje kugorana. FARDC irimo irakubita agatoki ku kandi iti tuzabashorera paka mugeze iyo mwaturutse, kandi ikizakurikiraho ni ugutera u Rwanda. Mbese bizagenda bite uyu mutwe wa M23 kukomeje kugaragaza intege nke? Bizagenda bite ni nyuma yuko hamaze iminsi havugwa ubufatanye bukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirihe ko zidatabara M23? M23 bararira nk'uduhinja. Birakomeye cyane, ntamuwe ntambabazi, habe no gutoranya utwana, uduhinja, abagore n'abakecuru ntibatinya aho abo bantu bateraniye kuharasa. Mana tabara, ha Perezida Felix Tshisekedi imbabazi, agirire impuhwe basi abana batoya. Ayo ni amagambo y'abaturage barimo baragwa muri biriya bitero bikomeye. Mana tabara, birakomeye cyane. Ayiwe, M23 irakomerewe cyane. Hirya gato muri Masisi, ingabo za Afurika y'Epfo naho zirimo zirakora utuntu twayo, zirimo zirakubita abarwanyi ba M23. Birakomeye cyane. Cyril Ramaphosa, nyuma yuko ingabo ze zivuye muri kiriya gihugu zifite igisebo cyinshi cyane, yagarutse mu ntambara, yagarutse kurwana, yagarutse kwihorera, kandi ngo gahunda bafite nta yindi nimwe n'Abarundi bafite n'igihugu cya Kongo yo gukomeza intambara ikagera no ku gihugu cy'u Rwanda. Ese bizabahira? Cyril Ramaphosa bivugwa ko yohereje abasirikare barenga 3,000 muri kariya gace muri Masisi, barimo bararwana n'abarwanyi ba M23, aho abaturage baduhaye amakuru bavuze ko uko bigaragara barimo barwana bashaka kwinjira muri kariya gace ka Rubaya karimo amabuye y'agaciro, bagatangatanga M23 bakayikubita bayiganisha mu Rwanda, noneho intambara igakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko akomeza kugenda abivuga, abwira abaturage be ati nimuryame musinzire, ingabo z'u Rwanda ziri maso. Ese amasezerano yasinywe iduha muri Katari, ese ari gutanga uwuhe musaruro? Yewe ntawo habe na muke, kuko intambara yarubuye mu bice byose. Ndetse uko bigaragara FARDC yashyizemo imbaraga z'umurengera. Ikibabaje abasesenguzi bakomeje kugarukaho, n'abaturage bakomeje kugwa muri bikorwa bigayitse bya FARDC byo kurasa itarubanuye ku mashuri, ku nsengero, mu masoko ndetse n'ahandi hatandukanye. Ikibabaje kurusha ibindi, M23 aho iri kuva,
leta iri guhita ihakaba ikabangamira abaturage ikabahohotera ibaziza ko ngo bakorana na M23. Yemwe nta kindi kiri guhita kiba. M23 abashoboka iri kujyana nabo ikabimukana kugira ngo badahohoterwa n'ingabo z'abazarendo FDLR. Ingabo z'abarundi zifatanye ikibazo gikomeye cyane n'umutwe wa Twirwaneho uherutse no gufata bamwe mu basirikare b'abarundi barenga 16 bakiyunga kuri uriya mutwe wa M23 Twirwaneho. Birakomeye cyane. Ikindi, abofisiye barenga 108 bahuriye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze ni mu mahugurwa bamazemo igihe kitari gito. Ikintu gitangaje, harimo abofisiye b'Abagande, harimo abofisiye bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi. Ese wari uzi ko muri abo bofisiye b'Abarundi harimo n'abafite inshingano zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi? Abasesenguzi bati aba si abasirikare ahubwo n'abatasi, abandi bati Abarundi uko babigenza kose ntago bazigera bahangara